svetinje! Ne damo svetinje! Ne damo svetinje! Draga braćo i sestre, moram još jednu stvar da pomenem, a koja je jako važna večeras. A to je samo svjedočanstvo kako se ljudi u Crnoj Gori oslobađaju straha i da više se ne plaše ni prijetnji ni raznih uznemirujućih poruka koje dolaze od čelnika ove države. A to je jedan važan događaj večeras koji moramo pomenuti i toga čovjeka posebno pozdraviti. Na čelu ove litije večerašnje kroz grad Bar, glavni centralni krst nosio je aktivni pripadnik barske policije. Posebno zahvaljujemo da Bog blagoslovi njega i njegovu porodicu i svo njegovo potomstvo. Amin Bože raj.